leisten, izvršiti, priuštiti, pružiti, postići. Njemačka riječ leisten se koristi kada želimo nekome da pružimo podršku, kada govorimo o završavanju nekog zadatka, kada postižemo neki uspjeh, kada opisujemo neka lična dostignuća u određenoj oblasti. Leisten je glagol u njemačkom jeziku. Ich kann mir das nicht leisten. Ne mogu to sebi priuštiti. Ich kann mir das neue Auto nicht leisten. Ne mogu da priuštim novi auto. Sie leisten gute Arbeit. Oni obavljaju dobar posao. Wir leisten gute Arbeit. Obavljamo dobar posao. Hat viel für die Gemeinschaft geleistet. On je puno doprineo zajednici. Kann sich eine teure Uhr leisten. On može da priušti skupi sat. Wir müssen uns mehr leisten können. Moramo moći više priuštiti. Sie leisten Hilfe in der Not. Oni pružaju pomoć u nevolji. Kannst du dir das leisten? Možeš li ti to sebi priuštiti? Ich möchte mir einen Urlaub leisten. Želim da priuštim odmor.